Ngai kublai pi haga kerteng ke batiang tam ke jong tra Jesus Christ. Ke Jingpuson haga kesngi na kektien ke jong blai. Kan long na ke gospel ke jong Matthias, kalau nong ke sao ke dekat ke beningkong. Ke kentien ke bong, onda kum ta la ialam no yo Jesus do Mynsiem syagari klau. Pon pensyoi yo do syaitan. Kektien ke jong blai ke yetho ba Mynsiem ba ko ialam yo Jesus Christ syari klau. Na kebentaban pensyoi yo. Jingkeli kelong, balai bo Mynsiem ba ko ialam yo Jesus Christ syagari jaka jong ke jing pensyoi. Gidon kam ban skot ho ba ke jing ha ke ni ke perthai. Ni hab ban ya ling ba ke jing pensyoi. Henry ke beningkong yum dei ya ke ban ya hi syagari jing pensyoi. Henry ladau blai ialam mengi bangi nyai lembaga jing pensyoi. Ngiran kam ban skot ho ba don ke jing thmu ke ba kerpang. Ke jing pensyoi kam dei ke jing riam. Na ke bentajong ngi kibreo. Ke jing pensyoi ke dei ke kabu na ke bentajong ngi kibreo. Bangin pentri kam ya ke ta ke jing ai ke ba kerpang ke ba blai ai hangi. Ke ta ke long ke jing la ban jiet. Ublay ubo ya udeng ha kepeng jong ke per eden. Ban pensyoi ya ubriu tau syaitan. Kenang bo ubriu unyo ban pentri kam ya kini ke jing la ban jiet. Namar ublay kumbo ie dengi ukwa ba mengiru ngin ie jau. Te ha ke jing ie kam judon ke jing penbor. Ha ke jing ie kadon kam ya kaman ke bangin jiet hi ban ie. Tu blai u ai gini ke hukum ke bakrau tam bangin ie jau. Daga dono daga bor ke jing mot jengi baro. Namar ba ke jing ie kadi ke man ke jengi hi ban ie jau blai. Om shimla penbor ingi bangin ie jau blai. Henry u blai khot ingi syakni ke jing dai ban kongo ban ie jau. U Jesus Christ ulet syakni ke jing pensyoi ha ke jing alam ke jong Mynsiem bakhuan. Ken ma ba ke ni ke perthai punya kendu ke jing pensyoi. Handai ladakan kadai ke jaka ke ba pi let hi klam ke jing alam ke jong Mynsiem bakhuan. Pin long ki bala syarem. Lada filet rengkat ba ke jing alam ke jong Mynsiem bakhuan. Mynsiem bakhuan udan ya ke ban pensyai bor yangi. Ha pedeng jong ke jing pensyoi. Ngin la ban job. Jing pensyoi ha ke jaka ba kan long ke jing riam. Kan long pen ban ki mau ken don pengin kiu kam shalor. Tadena takadaw ha ke ni ke singi ke ba mentang ngiran kam ban tep. Bo blai u khot yangi sya ke jing dai ke ba kam jel liu shushu. Lada ngi yai lembaga jing pensyoi. Ngiran kam ban ken mau ke ban ningkong ai ngin don ha ke jing alam ke jong Mynsiem bakhuan. Wanam sya ba ke do kan yo jaka. Ai bangin nyai ho Mynsiem kenang bangin nom pendap ya ke jing kwa berai jong ke do. Kebaar ngiran kam ban long ki badap de ke ketien ke jong blai. U Jesus Christ bu yai lembaga jing pensyoi. Lala ban job ya ke jing pensyoi. Om namar ba ulong u bestad. Om namar ulong u priu beklan. Handai kalong namar ba ulong u badap de ke ketien ke ba em. Ketien ke jong blai ke dap ha ke donut ke jong Jesus Christ. Abo syaitan u persyang ya ke ban pensyoi u Jesus. U Jesus say ya ke white lam ba ken jong Mynsiem. Belong ke ketien ke jong blai. Lala ya ke ban yele persya u syaitan. Ni aingo yu blai mangabut ba piru ni don ke ketien ke jong blai. Ni don kam ban pendap yele dia ke ketien ke jong blai. Kenang ya ke ba in la ban job ya ke jing pensyoi. Pada bangi job ya ke jing pensyoi. Ken mau banginum long tangki bala kerku. Ngin long ke jing kerku syaki wai. Lari syarem ha ke jing pensyoi. Nginum long ki ba syarem tang ya dia. Henry wat ki wairu ken yo ya ke jing syakta na ke jing syarem ke jongi. Ken mau bo blai khot jingi. Bangin long ke jing kerku syaki wai. Wanam syapting ya ke jing pensyoi. Henry syak ya ke jing alam ke jong Mynsiem bakhuan ha ke jing ke jongi. Tu ai ba Mynsiem bakhuan jong blai nyalam. Ke Bible ko angkat kita ke blai lam do Mynsiem bakhuan. Kita ken ki long ki khun ke jong blai. Angin ya ho Mynsiem. Ini le persya ke do. Patungin nang yai pendap ya dia
da kektian ke jong blai ke jing suk no ran kat bat pi ni ke singi baro ke wai perwanum kladru bleu ie je pi kum ba philong amen.